beset dekat jur serwa hato don em nap deng jempi ki beset bekum ne pe tang nak amlu bat jur don ni ayu am pe yam ih ini kade gas labit te ngabam lang bat u khau khasi ba si arab si na pentor tu neng ta don salat ne dengan pergi hato ngalak dan bam ke saya pelang perlok pi man kasni pi sai bam kumno ngata ngabam kumne pencit rap do iya baik tu pencit jong slabit baik tu baik tu aram ada pam kene nomor balai kate bahaya kamet da pi bam do le te bam plat mer kasni romlong bam kling plat romlong tamanga te de jaj bare kho ma da pi bam nom nar bare kho baikไปฟันบั้มเนี่ยหนูชาวเลยมั้งคุ้มซิมคุยอันนั้นคุ้มซิมคุยอันนั้นคุ้มนั่นไปมันก็สิ่งบั้มไปคุ้มเนี่ยงามได้อยู่คำบั้มทันดีแบบเล่นมั้งไปสลัดเนื้อสลัดรสชุดทงฮีlubir thunghi salat thunghi om don kamban ai dawai tang dekat sebok masih dang don nem na pedang jong pi ki ba set man kanit man ka step ba set bi kum de kum set manga sa komen apa comment section mau atau kami bang ban bam bat gadok na kami bang bam bat jur kumne na don em na pedang jong pi ba kham sut nak ba pandi kum ba bam serwa kum bam nga sa komen mo dang bam ja bat kadon tang tung ala kedang ka bam bat kajur bet khat la khambun mana kale pangkat tu ta ri bam bat jur kham khlain da ngam tip phi phi ngau no bet kum chit bet wow ka sau kum ka snam phalawa ya tat tentu right serba baik lagi ya serba baik tang melu baik
Ngatarai gidang don hi ki babam kumne hantam ni ginong kondong dengan tip kiba sa selong kiba kamsa aja kastor ki abam kumno da se ki la abam ki bam babun jait kum ki do ter mo do kha do siang do siar hari ngi sino kondong te berbor kumne bet le se don kino kondong ru ki bala kham no kiba kham yo kham kot ki la ban kham bam ba te ni te no kondong te berbor kumne bet ni kham bam ba tang ba ka jap ru chim chibun uslabit ubang mana bama tam lele balong natural bet don dawai don ayam tang dak sbo tip top Jangan cepat bamnya đây. Pelok tangkanใน suatu video nah larapi di bangsa saong gelak bandon lang begini ya don apa yang jupi juga jumlin baban bam serwa kumne saya komen moh tangkan eswa beli sibun gitu baru baju pet ya kan dari channel ini beli sibun